kumba hakaleng gijaka man haka artrik urisau kiriu ngai ka balang Katolik kijukan mau burom yi kiminsi balaklat no nakasla pertai naka babu sentiu tang mambati mat pelong kijing duai ha ulum jing tap knang bakitu ki balaklat no kinyo ka jing map kumta nekasngi lasaki bana kaliang ka balang Katolik jowairu kala pendep ya kani ka benta ha ulum jing tap badan hamosa lengkat jowai hakani kasngi swaban thang mambati ladan shwa kajing kenya penbiang bat saj pap ya baro ki balaklat no balashib benta daki padar bakuntup yo padar Hilarius Lamare parish priest ka jowai parish pada Ferdinand Dakar diocesan administrator jowai diocese bar pada Simon Sungo ladan lang ru hakani kasngi ki sister ki riu rang ba ka balang Katolik ki bahai yang hasem jong kitu ki mensim balaklat no bat ki wei Amat sura ya dalam ID na dalam kajong i. Agajo korban dalaya bang dasingil kubil anu biang ini dala ay dasingan wang dasim matodi nagani kibaro namar gani galang kuri takasnan jangan yang kita matmai berpam jukun ya kontini na kerenta jengki badna kerenta gobon ya berma beripot tole igani bantma yang kajing maya jang kajing yang Tiya badi ba yore kutrayena arabanayawan nama kata ni berpentai dia berjingi patu ni terwa hame kutrayo ku berjingi bakuri jang kajing pedem ini amat sura ya dalam ID na dalam kajong i.